woga. Gira mugeze mu mucyo. Ambia mwenzako usiogope. Ubwira ukomeye ubutinjuka. Usiogope. Yaravuze ngo dore ndi kumwe. Alisema tazama niko pamoja na dore ndi kumwe nawe. Niko pamoja na wewe. Wereye none. Toka sasa kugeza ku mpera z'ibihe. hadi mwisho ya dayagari. Ranjaraza Kisha akakuya yumva ryajwi akasikia ile sauti. Abataye Yesu yatubwiye. Kuna kitu Yesu Yabwiye ngo tugende mu mahanga yose. twende katika mataifa Tujye kuri petite barriere. bila kuona petite barriere. Tutitaye kuri grande barriere. Bila kujali neza ntabwo bizi. Ingine kama iko. Tutite kuba dufite visa. Bila kujali kama tuko na kuba dufite passport. Kama tutite kuba dufite amafaranga. Usijali kama tutite kuba turi abacuruzi. Usijali kama tutite kuba twarize. Kama tulisoma. Tutite kuba turi abantu bacitse muri society. Yesu yaravuye mu ngabo tugende. Yesu alisema aravuga ati kasema ikajya kureba iriya ntumbi. Ese yishwe n'iki? Kitu gani n'iki cyayishe? Ni ibihe bintu biranga urupfu rwayo? gani inasababisha ndebe? acha niende ibihe bintu biri bumenyesha wamwishe? gani inaonesha aragenda arasenga. anaomba mu gihe arimo gusenga Imana imuha gushamanga, Imana imuha gukomera, Imana imuha ubuhanuzi, Imana imuherekwa. Aravuga ati ndagiye mu izina rya Yesu, reka ngende bya ntumbi. Ahageze aritegereza, aravuga ati ukwiriye gupfa. Bimuyakiriweho urubanza rw'urupfu. Aritegereza asanga rundi wamwanditse ngo uri umusambanyi. Amati uyu nguyu yasize ubusambanyi. Arongera areba asanga ibyo yakoze si ibyo biri gusa. Asanga handitse muri ikirara. Aravuga ati baba we yari yaranira iwabo. Ariko aravuga ati icyazanye umwana w'Imana byari ukujyanye inama zose zazimiye. Izazimiye mu burara, izazimiye mu bugome, izazimiye mu busambanyi, izazimiye mu bwicanyi. Izo ngizo ajya kuzishaka kugira ngo bongere zigarure. Namara kuzigarura areba umukingo zari zarambuwe, banarangiza azihereza umukingo kandi azihereze bwinshi. Nafsi ya Mungu Mwihindurire iki cyane. mugeuzie sasa ile pankari. Yimukize. Geuza tena. Geuza. Twataye twangu Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere. Ibintu byose byiza Imana ishaka gukora bije muri wowe. Anataka kutenda vinakuja ndani yako. Ibintu byose ushaka Imana ishaka gukora, Mungu anataka kufanya. biri ku kirango cyanditse ku mutima wawe. Ikusema iko kwa chapa ku mutima wawe wa pashe, kuko pashe kuroho yako. yo kunyanditseho kuririmba. Inaitwa kuimba. Ku mutima wawe wa pashe, Kuroho yako kuko pashe. yanditseho ivuga butumwa. Anasema mahubiri au ku mutima wawe pashe, kuroho yako kuko pashe. yanditseho gufasha abakene. Kusaidia wa maskini. Ku mutima wawe wa pashe, Kuroho yako kuko pashe. yanditseho gusengera abantu bakira indwara. Kuombea watu wapate kupona unapotoka. Petit frère, uyu munsi yemeje kuhagarara frère wawe. Amen. Pastor, iduhuze ubuyobozi bw'agaciro. Uturemere ibihe Kwa ajili ya habari njema. n'amacakubiri. Nataka nikupe wakati. Imana iri kumwe nawe. Mungu yuko pamoja na Ku wewe. mutima wawe hariyo pashe, Roho yako kuko pashe. yanditseho kwambika bambaye ubusa. Ku mutima wawe hariyo pashe, Roho yako kuko pashe. yanditseho kubabarira. Andika pale. Ku mutima wawe hariyo pashe, Roho yako kuko pashe. yanditseho gusura. Andika kwenda Ku mutima wawe hariyo urupapuro, uko pamoja. rwanditseho gukunda. Ikintu ukeneye ni kimwe, Kitu unahitaji ni ukumva ijwi ry'urangurura iri mu ruhande rwawe. kusikia sauti ya Kumva ijwi ry'umuvugabutumwa, kusikia sauti ya kumva ijwi ry'umwigisha w'ijambo. Yagira agafata iki gipande cyari kimeze gutya, anachukua hii. yagira akabati ibingibi biteshe n'agaciro. Anaharibu ile. Ndashaka kuguhirinda izina. Nataka nikupe ingine. Nawaguruka, Simama. wa muntu arasutse, Kuna mtu anafufuka. kubera ko ijambo ry'Imana rimugezemo. Yumvise ijwi rihumuriza, yumvise ijwi ry'amahoro, yumvise ijwi ry'ibyiringiro, yumvise ijwi ry'ubutabazi, yumvise ijwi rimushyigikiye, yumvise ijwi rimuburanira, yumvise ijwi ryamutsindishiriza, yumvise ijwi rifite imbaraga. Ivuga nyangane,
asanga n'ibintu yamwanditseho aravuga ati ndaza kukiza ibyo. Kaanza sasa kujibu ile sauti. Arisi haleluya. Arangije Kisha asanga rindi paje Yesu yagaragaje. akakuta ingine paje Yesu ameonyesha. Handitsongo Wanaandika pale binsomero kugira ngo batazitomora bivuga. Wakristo. Haleluya. Wakristo. Kristo. Agaciro w'uburara, agaciro wa shitani, agaciro w'indaya, agaciro w'abagome, agaciro w'abambuzi. Kristo yamwigaruriye, yamuguze, yatanga ikiguzi cy'amaraso menshi, kandi afite igiciro. Asanga atari byiza agasiga adashyizeho itangazo kugira ngo atazagira umuntu ugaruka akoreshejwe na Satani akaza kwerekana ikintu kimwe. Aravuga ati uyu ni uwa Kristo. Niba utari Kristo ntumwiyitirire. Niba utari Kristo ntugire icyo umukoresha. Niba utari Kristo ntugire icyo umutuma. Niba utari Kristo ntugire Imana umuha. Niba utari Kristo ntumwifuze kuko ni uwande. Kristo anakuambia Kristo tena akasema uwanje gusakobera wangu vinatosha tu. Wapi? Hapana. Yesu mu gice cya 15 Yesu musura ya mu gice cya 17 Yohana 17 Yohane yaranditse aravuga no gusenga. anaandika kisha kutoka Aravuga data abantu bari abawe watu walikuwa wako. ngo mbere yuko bama bari abawe Leo kunipatia walikuwa urangije urabama kisha ukanipatia kugira ngo babwire ijambo ryiza niwapatie wabaho ubugingo buhoraho. nikawapa uzima ya Oh, haleluya. Yesu aravuga ati kisha akaona akasema muwanjye koko ni wangu kweli. ariko agenda araje kumugarurira nde Mtume kumrudishia nani? hepfo handitse ngo iki Umwana w'Imana. umwana w'Imana. Amen. Mtoto wa Mungu. Umwana w'Imana soza abaye umuragwa. Mtoto wa Mungu kisha anakuwa mrithi. Arangije afata inzira Kisha akachukua njia. arabatisikiza ko nguma mwirimbi Kama siwezi bakia mkaburi. n'ubundi Imana ntabwo izahamba ku isi. Mungu hatatika kudunia. Imana ifite gahunda kudutwara mu bwami bwayo. Iko na mpango ya kutoa Irimbi ryo mu isi na kaburi ya dunia narishakiwe na Satani. lilitafutiwa na shetani. Irimbi ndimo kuvuga Kaburi liko na ni shetani. ya Satani y'abasambanyi. Ni ile fasi ya washauri. Irimbi ndimo kuvuga Ni kusema kaburi ni ahantu abantu bahagaze bakamenya icyo ukora. ukisimama wanaiona. Irimbi ndimo kuvuga Ni kusema ni wa mwenda wambaye bakibwira icyo ushaka. watu wanasema kitu. Irimbi ndimo kuvuga Kaburi liko na ni shetani. ba bantu ugerana nabo Wale watu natembea nao. bakaba batekereza ko babaye nkabo. Wasa uko sawa na Mwana w'Imana aravuga ati anasema hivi. abana b'Imana ntibapfa bakiri ku isi Mungu wakufe wangali kudunia. ndetse no mu ijuru ntabwo tuzapfa. Kule hatutakufa. Nta mugabane urupfu rufiteho. Na hakuna Ni byiza ko nimuka mwirimbi. inapasha hama kwa kaburi. Byiza ko ngira gute? Ni mzuri nifanye nini? Ni byiza ko ngira gute? Ni mzuri nifanye nini? Ni byiza ko nimuka Ni mzuri mwirimbi. nihame ndani ya kaburi. Kaduha Imana icyubahiro. Mungu tukufu, haleluya. Ni byiza ko Satani yanyukiye Mzuri shetani ameniuya mpava n'ingoga na nikatoka na nguvu. kujya muri aramuka agarutse ku nsonga Akirudia pia agarutse kunyicirwa agashinyaguro kuniua kabisa na kuniangamiza. agarutse kujya mu bajyana yari papfe Tu anipige tena kwa ntazasanga ibimenyetso by'uko Kristo yagizwe akute umutima. alama kwamba Yesu alifika muda. Mwana w'Imana arangije avuga ati Mungu akasema ririmbi bivuyemo ntabwo dutoza toka ndani ya kaburi shuka. ririmbi bivuyemo arangije arakereka Anaenda. ageze kuri karitsiye aho babonaga ngo ni ikirara Je, walikuwa wanaona bajya kubona babona ibimenyetso bidasanzwe wanaona alama zenye abari bazi ko ari indaya walikuwa ni baraka. babona ibimenyetso bidasanzwe Wanaona alama abari bazi ko ari umugome walikuwa na babona umwana w'Imana wakaona mtoto wa abari bazi ko ari umwicanyi wanajua iko Mungu. batajya kubona ngo ni umuragwa w'ubwami Wakaona ni Mungu.
batajya kubona ngo ni wa Kristo. Umuntu wese yakitendera agasanga si wa Kristo, akavuga ati muri uwo wa Kristo, kandi ko tumuzi nk'umusambanyi ashaka kuba isoko yarihaye Kristo. Ntabwo afite amahirwe yo gusambana nawe kuko njyewe ntari Kristo. Yagize akamuha rugari akamwitaza akajya gushaka abafite bya bimenyetso bya mbere. Yajya muri karitsiye hirya hariya akabona agifite pashe yanditseho ngo ni umusambanyi, akavuga ati wa wundi yaducitse. Hari umushoramari w'akaga, hari umushoramari w'ingufu, hari umushoramari ukomeye, hari umushoramari asanze yaramuranguye arangije nabyandikaho aravuga ati ni uwa Kristo. Reka mwihorere, reka nisengera bagifite ibimenyetso. Yagize akagenda agasambana bagifite ubusambanyi, akagenda akarara n'abagifite uburaya, bakongera bagaruka. Wone ko isoko ryaba ryarahindutse, ese biracyanditseho ngo uwa Kristo. Anasema ule angalisho naye. Urabishora atazaba ari umuntu ukomeye. Wewe mtasiwa mtu mkubwa. Ashobora kukwica mu gihe waterese. Urashora inyama. Baratangira kumutinya. Wanaanza muongo. Kubera ikimenyetso yitekigize gusa. Sababu ya alama Mungu anafanya. Abasengera mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibashyire ibimenyetso. Imana ibahindura ibimenyetso. Abahindurira amazina. Ihindura ukuntu mugaragara. Ihindura imvugo yanyu. Ihindura imyambarire yanyu. Ihindura imigendere yanyu. Ihindura imyicarire yanyu. Ibahindurire. 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 Ku buryo mutazajya mugomba kwisobanura. Mtakuwa mnatufasiria. Efeso kabiri. Efeso kabiri wa mbere. Namwe yarabasuye. Natwe yaratusuye. Twebwe abari bapfuye. Twebwe abari bapfuye. Ibicumuro n'ibyaha byanyu. Neno hii unisamehe. Waseme ile neno kidogo. Ni wa mupfu wacu. Huyu ni maiti yetu. Wa mupfu wacu muri 2021. Wa 2021. Muri 2021 yari umupfu. Nikusema huyu wa makwao. Yari ahantu Satani yaramwishe. Alikuwa fasi shetani anamuua. Amushira mwirimbi ryitwa ubusambanyi. Kaburi banaita usharati. Amama mwirimbi ryitwa indaya. Fika fasi banaita baranga. Abo batera ibyuma kandi bamaze kuryamana nabo. Fasi wanampiga visu na malisa zini na. Ariko mwari mupfuye nanjye nari mupfuye na mimi nimekufa. Kwari dupfuye. Kwa tumesizi bicumuro. Kwari dupfuye. Bibiri na 2022. Ni kusema 2022. Urandira duhura na wateri intumbi. Unakutana naye haiko tena mauti. Tumubona ibintu bimenyetso. Unaona ingine alama. Arandira fata mikoro. Shaka chukua microphone. Arabatira kamba ubwire. Sema acha niwaambie. Hari inkuru nziza mbazaniye. Na habari njema nimewaletea. Ukuri mfite no kuradasanga. Wewe na habari yenyewe haikukamilika. Ukuri mfite umugabo wambengutse. Ni mwanaume mwenyewe nilipenda. Ni mugabo n'umushoramari watanje. Huyu ni mtu wa mfanya biashara. Kugira ngo mubyumve. Msikie. Murabe ibimenyetso mfite. Muone alama zenye niko nazo. Aha. Soma. Namwe yarabazuye. Namwe yarabazuye. Natwe yaratuzuye. Aho twari dupfuye. Tuzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu. Ibyo mwagenderagamo kera. Ibyo twagenderagamo kera. Dukurikiza imigenzo y'iyi si. Dukurikiza imigenzo y'iyi si. Dukurikiza umwami utegeka ikirere. Tugakurikiza umwami utegeka ikirere. Ari wo mwuka ukorera mu batumvira. Ari uwo mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo. Kandi natwe twese twahoze muri bo. Dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Dukora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Tugakora ibyo kamere n'imitima yacu yishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu. Kandi ku bwa kavukire yacu. Twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi.
Kristo. urukundo rwinshi yadukunze. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Nakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Soma sote tu. Buri muntu wese asubira umupasiteri Na pastor. nabo bari barapfuye Na wewe nilikuwa na kufa. nanjye nari narapfuye Na mimi nilikuwa nimekufa. nigeze gukubita mubyara wanje Fika binamu yangu. kera narakizwe nagiraga ubugome Hata sijaokoka nilikuwa na visema. kera narakizwe nararwanaga Nilikuwa napiganaka. ku buryo nigeze no kurwana na mama wambyaye Piganaka hata na mama yangu mwenyewe. nari umugome sana Nilikuwa mtu mbaya. narasuzugaraga bikabije Nilikuwa na dharau sana. kandi wareba n'ukuntu mpagaze Naona jinsi hekima yangu. ntabwo ukabona ko ndi intumbi igenda Naona niko maiti ya kutembea. ariko iyo kamere yari indimo Lakini ile ilikuwa ndani. ibaze gukubita nyoko wakonyeje Piga mama yako mwenyewe kumwona. agakubita nyoko wakugiriye kubise Piga mama yako mwenyewe nenda. agakubita nyoko waguhetse Mwenyewe kubeba. ugakubita nyoko wakwigishije kurya Mama yako mwenyewe kufundisha kula. ugakubita nyoko wakwigishije gusinzira ku gihe Mwenyewe alikufundisha kuishi. ugakubita nyoko wakwigishije kwambara Mama yako mwenyewe alikufundisha kuvaa. ugakubita nyoko Mama wagupagashirije yako mwenyewe alikushinda. naramukubise Nilimpigaka. nanjye naripfuye Nilitaka kufa. nanjye nari narapfuye Nilikuwa nilikufaka. nzizi cyane ibicumuro byanjye Asante sana. reka twature iryo jambo Tupokee ile neno tukiri ile. yego Sema. Namwe yarabasuye. reka twame natwe yaratuzuye Mwebwe abari bapfuye. twebwe bari bapfuye Tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu. tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu Ibyo twagenderagamo kera. Dukurikiza imigenzo y'iyi si. Dukurikiza umwami utegeka ikirere. Ariwo mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo. Dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Kandi kubwa kavukire yacu tugomba kugirwa umujinya nk'abandi bose. ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi Yaduhinduranye bazima na Kristo. yaduhinduranye bazima na Kristo Urukundo rwinshi yadukunze. Nakire neza ijambo dukomere mu mashyi dukomere Imana mu mashyi cyane twongera cyane dukomere mu mashyi Mana wo mu ijuru tuzure Mungu wa mbinguni atufufue. izina ry'Imana data Kwa jina la Baba izina ry'Umwana na Mwana izina ry'Umwuka wera na Roho Mtakatifu. amen asezeyeho Waaga. igitondo mfite kuzimugana nanjye rwamagana mu kazi Huyu nitaenda Rwamagana mkazi. mugabane ntabwo dusozanye namwe Sitamaliza na nini. ariko nanejejwe no kubana namwe Nimefurahi kuwa na kufundisha. nigisha primeri Amenifundisha prima. shyiraho segonderi akanifundisha sekondari. shyiraho lisansi ya mbere Wakaweka lisasi ya gusoza lisansi ya kabiri ninaenda maliza lisasi ya pili. iyo utari ufite marume nga mvukire Mwenye sikukuwa na muyomba yangu iyo utari kunisemea. ufite data wacu nga Mwenye mvukire sikukuwa na mama yangu anisemee. Imana yakinguye umuryango w'akazi Kufungua milango ya kazi. umwaka wa nyuma wa kaminuza Mwaka ya mwisho ya university. nawurangije mpembwa Nimaliza niko nalipiwa. ari uburyo kugira ngo bambukinge Juu kusema ya kwamba wanisaidie. kugira ngo hatazagira ikindi kigo kintwara Iwe ingine masomo yenyita nibebe. ntabwo ari ubwiza nari mfite Haiko uzuri yenye niko si nayo. n'ubuhanga budasanzwe Si akili kupita wengine. ahubwo ni ukubera Kristo wari uri muri jye Kristo mwenye alikuwa ndani yangu. impamvu bambukinze Sema ile waliniweka. bari bafite umukozi w'Imana Wananijua kama mtumishi ya Mungu. bashaka kugira ngo nzajye nyobora sitafu mu bijyanye no gusenga Akaniongoze staff kwa kuomba no kwiga ijambo ry'Imana na kufunza neno la Mungu ndetse n'abanyeshuri na wanafunzi. Yesu niwe wafunguye umuryango Yesu ndiye alifungua kuko mlango. yashakaga kwinjira muri ibyo biro Alitaka kuingia mwa ile biro. nuramuka usize Yesu nyuma yawe Acha Yesu nyuma yako. ushobora kuzagera ku miryango runaka Fika kwa milango fulani. ikanga gukinguka Haitafunguliwa. kuko wowe nawe utaniye n'abandi Sababu hauko tofauti. uri wo kugirirwa umushinya nk'abandi bose Watakisirani kama mu gihe udahetse isanduku y'isezerano ubebe sanduku ya gano. akomera mu kuhetse isanduku y'isezerano Beba sanduku ya gano. ijambo ry'Imana riravuga ngo Na Mungu inasema zakukigera ataringaniye maringanize enda mbele yako fasi ndetse n'ibihirizo by'ibyuma bizaba biri imbere yawe na ile vifungo ya matunda zabivunamo kabiri itafunja funja n'uca ahantu baguteza
abana banyu mwamuzi base yenu mnajua baba zenu mwaba mutabazi kama mwajue base si w'Imana yao sio Mungu. reka mbivuge cyane Acha niseme sana hari nubwo byagukomeretsa hata kama vinakupata ziko nijoro nuryama siku kilala Imana ibikoresho kwinini Mungu atatumikisha ikayikoresha ikintu gikomeye mu buzima bwawe kisa nguvu ku maisha yako. umwana wawe nubwo waba utazi se Hata ujue baba yako ukaba utazi na se wabo ujue na baba yake mlo abo ngabo si b'Imana wale haiko ba Mungu ndongera bisubiramo rudilia tena abo bana nubwo waba uzi se wale watoto tu cyangwa ukaba utabazi hao hamjue abo ngabo si b'Imana wale sio Mungu. Imana niyo yavuze ngo Mungu alisema zamujya imbere taenda mbele ataringaniye maringanize basi akuko msuri birikongera ikavuga ngo pia tena inasema namumenye kera ataravuka wakale akiri urusoro mu nda yawe akali mbegu mwenye ndangije ndamutoranya akamchagua mwishirira kugira ngo muhindure igikoresho ili nimfanye nuko rero kuwo mwana achilia ule uwo mwana n'uwo witeka Bwana Mungu niwe waguteye iyo nda na mwenye iyo atabishaka niyo ari kujyamo kanya wangependa ingeingia n'ikimenyimenyi se yonyine wasamye na tena haiko yo peke ndio limebaki n'ikimenyimenyi se yonyine ufite ubushobozi bwo gusama haiko yo peke ndio ariko Imana yashimye ko ari uvuka manyali Imana yashimye ko ari ukirikira Mungu manyali Imana yashimye ko ari uheka Mungu manyali Imana yashimye ko ari wawe wagaye mabere mwenye atanyonya ile maziwa muhereze Uwiteka upatie Bwana wa Yesu. Amen. 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 kubw'impamvu yo gusa Amen.